Lendzaba lapha etimbotini yamake Emelina Gametse ithuse abantu labanyenti kulandzela ukuthi kunelijala ekuthiwa indvuna lapha yana nguskuta waka Nkambule lofike wamshaya kule ndzawo. Mase sibuta ukuthi engabe bekubangwana uchazile make ukuthi umbangiselidalati lakhe leliseceleni lapho khona amcela noma ke kwaze kwahanjwa igaba letiningi solo acelwa ukuthi akalikhweshise phela kwabe ngilapho bangevani khona. Uthi ke wehlulekile kutibamba lona ukunene itolo kwabe ngilapho khona afika amshaya abambisana nemvana yakhe gogo simkhanze ukuthi ulimele kaMatima kanti lokuthuse abantu labanyeni ukuthi logogo lona ushayelana kulandzela ukuthi ngumlo mdzala losemnyaka lengemashumi lasithupha nesiphohlongo 68. Sicocisene naye ke gogo losibekele kanjena wayede skuta ngematubane nalomfana wakhe lo mfana uphethe lipipe sifutha uphethe ebhusha efike skuta athi ngalala kulo fence athi nentanda nifuna yini sukanda athuthuthi kulabafana phambi sekubhusha babaleke labafana ayicela uthanga abona ukuthi babaleke ecela uthanga etengala ngakizi ngithi ke mine kuye yego bacelwe ngimi labantwana lwami lothanga ungabenti labantwana lutho bacelwe ngimi babinzile vela abafana wangithi nibinze nini ngicelile ngicelwe ngimi babinze labafana aphume bagijime labantwanathi basikita ngalobhusha bagijime etekimi eteke lovusa umuzi fike evusa umuzi angithelele lipipe ngiluhlata ngitsekhaba njela angithelele lipipe ke lovusa umuzi kayi3 uthi kusuka lapho amvale athi manje vusa umuzi mikele angishayike nangilahle phansi ke anginte ke ngaleti qathulo leti taketa kathani kasela basebenza kathani kasela angigqobe ngathi angishayina la nje itholo bengingakhona kwakuphefumula bangithwele emaphoyisa ngisaka amanzini esibhedlela ngoba mina nginesifuba angikhahlela kusole sifuba angikhahlela konke la ithandeni wangikhahlela Takamuti nabo makhelwane bakulenza nabo bachazile basho ukuthi kubethufusele lenzaba lentekile basho ukuthi makade uchubeka lo nokunenente kanjena lenzaba itawugcina ibi etandleni. Sengivakele umkami yamemeda sengivamne na umuntu bambulala lapha seshiya tingabi wafohla ngelo mfana wami la uthangweni wajakalelo lomncane mina bekuthi vele bengagwabela ngoba kusemagatseni lapha ngihamba ngetinyawo sengithi abangibhebhusha wami ngawujike egedeni lehonka mangifika lapha ngaze bathi kunele kubola lo mfana wakamaqhamuka amatubane base babaleka bona bamshiya lo mangevela ngaza ukuthi sebamshayile manje ke bongozi sibuka ukuthi lokho kuyonakala ngoba ngale ndlela kwenteka ngayo sonke sitawugcina siphunyukela edandla sitawuphunyukela edandla ngoba thina asiboni ukuthi kwentekani. Ngiyamangala kuthi soneni indvuna isente kanje akuqali bekunene nami wangenta nje wakwenta nje ngifelwa ngumntana nami oqala wathi umntana makasungcwatshe eceleni kweyise yakubona nemntana bhuti wakhe emathuna asekhaya wathi asungcwatshe emva kwaloko wangibopha ngahamba 9 kandaba zabantu kwathi kuloko akanani ngatibika ngathi sengiphelelwe imali angikhona ukhwela ibhasi kuya kandaba zabantu kumele ngisuse imodi phansi 100 ngathi sengide bonkosi hayi cha make siyabonga usiphethe nduna wethu kabuhlungu. Emaphoyisa embubeke evakala ukuthi afikile asibhalisa sona statement umsakado channel eMaswati uzamile kumshayela skuta wakaNkambule kodwa ke licingo kube ngumuntu longalibambi insebente channel eMaswati ngijustice wakadlameni na Celmbili wakadlameni sisetimbotini.